I pozdrav svima ljudi, dobar dan i dobrodošli na kanal Hrvatski klešari. Danas ćemo igrati Clash Royale. Evo tu, mi smo tu u areni 10. Ovo će biti samo malo kraći video, zato što ću vas samo obavijestiti sutra, znači izaće ovaj video. U 2 epizode će izaći Ramp Up Challenge. To će biti u 2 epizode, ćemo snimiti i ja i Noah, ne znam za Noah će snimiti u 1 epizodu ili 2, ali ja mislim da ću ja u 2 uspjeti. Znači imamo tu za 3 pobjede 1000 golda, za 2500 golda 5 pobjeda, za 3 epic je 7 pobjeda i Giant Chest je 9 pobjeda. Ali ja tu imam isto ću otvarati prije toga, prije nek što krenemo, 2 free chesta, crown chest, 3 silver i 1 giant. Ako vi želite da poslije tog challenge otvaram ove chestove, samo napišite u komentare. I tu ovaj malo special offer je malo meni preskup, pa ga ipak nećemo uzeti. A ovo sam kupio usred klipa, ali se nije snimao glas, onda nisam mogao i kupit ćemo ovih par zepova da tu imamo, zato da ga možemo dići na level, evo ga, 930 zepova, da ga možemo dići na level 11, će mi to biti prva karta koju ćemo dići na level 11. Evo, to će biti prva kartica za level 11 i tu mi fali još znači 6 legendarni i imat ću sve kartice, a za 8 dana ću izdati Mega Knight i nadam se da ću iz ova 2 Giant Chesta možda dobiti 1 ili 2 legendarne, ko zna, možda iz free chestova, crown chestova, to mi se znalo desiti. Iz svih chestova sam dobio legendarnu, osim iz Giant i Super Magical nisam dobio, znači ovaj Giant i Super Magical nisam dobio. I naravno nijedanput nisam kupio gemove. I lajkujte, šerujte, komentirajte, subscribe se naravno. Ako hoćete pozdrav morate se subscribe-ati i napišite hashtag obavljeno i dobit ćete pozdrav. Ako želite da neke druge igrice snimamo ili bilo koje igrice, samo napišite u komentarima. I ako hoćete da igramo 2 na 2 challenge zajedno, ja i Noah s vama, samo napišite u komentarima. I to je bilo to za ovaj video. Nadam se da se vidjelo. Vidimo se u sljedećem videu. Bye bye.